Uling do karat tuber uba shanli rambai ula pentep iya ki khon karat tuber ha kabai de ba kamling do ka ba ula bad na do khatlai trik uluber aja phra hadu menta uba shanli rambai ula thu balingba ki jingbo rinti jong u ki kendon jong kanyam kurukom kalong ka baya bet ya rinti klam kono ka jing thut bat omjudan kono ka jing sha kono na ki khon ki hajar karat penban ha ka khatwai trik uno pra aja san ka senraj tu ber kala khwat jingelang ya u kumta ulawan lembat ki armut ki basan hakapon ba kila penlong ya kata ka jingelang ki khwat jang ka senrat kila pen bor ya uling do ban e no ya ki kam le niam jong u hende uling do ula pen sngo ba ka kam shakri niam kam de ka kam ba ubri un thung ban un ban shong haga ni ka por kini ki khwat jang ka senrat kila kran to mat ya bat kila mudru ban khata khti ya uling do bat kila berngam ban sho yu daga jing tieng la phet na ka jingelang ringkat bat kita ki arngut ki basan ki ba layawan lang uba shanli rambai ula ongru baga kamling do na hapo karat tu ber kam de ka kam kabala ban penbor ban i no hre ka jing i no kam uling do ka de ban longkat kum ki kendon tom te de ai kublei mo ya ki kon giryot yung rat tu ber yung i te nga i bertu nga shanli rambai te daman le long do karai tu ber da jet da thum nga da ki blai da ki se da timbut changa da ki timit ki nga cha ki bru yong ka khon yong ki khon karai tu ber te dem mi te da nyam kur kom te dem mi te da thum nga how arjar phra khatli tarik ubnai wali te da kso ado ini gisni khat nyau li gisnem kso toro te gisnem kyu kre ay niam gur kong po rai ro lai ban dem gyo git dem gyo thut dem mile gambong uyok ibru ngau kudau jingit ka wa niam gur kong kat tuwa kso kar pelaya kenyam kong baik ko tidak mite nga chania ay niam chania ay blai te hadu ini gisnyam te lai baik la ti ni kso niam hade ini oste de mi kamong iru ini gise te da khut ke nga hau arjar akusan da khut ke sen rajanga hage khat vitarik ubna khat a hagate ke por tena te khut gi tu ge kre lang sru nga arngut te lai lang man ye lai lang ni hoi te kaste yaklam ye geski knya bai jadi ki lang temen de yaklam masi knya demi ketega keteno ongenga hap pedang ongo yele jing ita kam yam yongi an bia yebe mo le kam te dem te yen ki em gu yen chi so mu san ngot ki aden te chong chilu niu wi mo dem te de mi de yar ngau dat te mi sau te la den sau wi te utte pathan ado da mi kite nukli ong majan white pa me te ado kru nyu seden te pai ong boy sian liat to li yam sian liat to dat man te de hade ni te nga kat oda le nya kan te sos te ong wa yo ong e da nga sikte no me te an be ya kai te man ong bai ke kom le bor ne dem mi te ong an be ya nga ong jan ni niam yong i man nado sedang tv ya ndem to man uye ki bru le kam ni tekan ni de le kam ni tenga ong ba sikte no te por ong an be ya yaman ga be ya kat ong ai tv ya ni niam ngi ketek te ong ba yang ladung tu telaman ni kam ni
tengah na liang nga ong ba ya kam niam le nga mduk jing chania la ni bhai le uduk jing chania ka on pia phiu pelai na nga ka ten ten ong ba ni bhai lo ong ta han bia mbem muju yo ya ka te ka dor ba ko khut yong lang hawa em ginu kwa basnyau la da to i wale bakla ta sab khut ni bhai lo te nga te ka kam te nga snyau agni por pen apa chagi kon giryot yongga rak ini ngasnya man gani gijing le ini gising tua ci katu kan dingut nga ongo lada e kini gi kon giryot karak le gi hadu kam tu te hadin den poi chaudo gi yagi bru nong so nyam yomi nei bha ile wong kam te nei bha i na do tv ko so nyam to jaj ko yong i jaj ko yong ba te dem ite boy aki te usar yo kwa gi kamong gitu go he ji ba diliang karaman la hoi te la kam te dang man yam wi tengah snyau hajim to ni ke wale bor gi senraj yang ngasnyau gerai to kit khle go khnang wa yo ubai kele nyam der kum yo ne ge nyam ngi kamu bo ki ma gi bo kamu bo gi long chwam chwa nei ba yo yi le ambong uya pe ya ku kisam po rai na po ge ni ge lom yong gi khnang wa yo ne yo sai ge nyam kum yo ne ge jaj bru yong gi te nga le yo ro kampong kulam chipon tin te woro kampong senida napesnyau te ya gi kamu buron ya gini gi social media le kampong wada napesnyau wada perspriang ya gani ge kam ko wada jia po ra kyam i ai ko ble ye phi le khnang wa nei ba yo ye plai pai ya gani ge kam te yolti kampong dini seprang kani ga jingle yang ki man dang man go ko chung sup chung sai nei ba nei bi po khnang wa yo la hi gam ong jia bon sten nei ba ke kam ra yang is nya bhai chi khia ga ni khnang wa ki khon ga ri yang yu ya klam ya batai nei bhai jing ta wa ni yo prem jor ye ki yo hiar ni kerdan yang ki khnang wa yo like you yo le bor ya kinu ki bru yang i wok sa nyam khnang wa yo ne gan nyam i kamu pu ma ki wo dengan te ngitin ke jing ta wa ni kamong ke sngi mo te ai ko ble pi ha chwao ben ko ri te nyanga te woro i ki wona pa ni ke social kamong ni ke media mo ni ke ang ba kan ni pandemic ke phone dam de yo pa pun panai te suggestion ai ko ble pi kamong yo ya imsuk hagani ke prinya trip nya ku khnang wa yo ki kampong ini ibenta yo but pi yo ye plai pa ya ki te ting kam ki do te ke kublai chi jar mo pi poro